Kao što vidite, iza nas se nalazi popularni Melbourne Park, gde se održava prvi Grand Slam sezone otvoreno prvenstvo Australije. I ovo nije samo događaj u vezi tenisa. Naravno da je tenis centralna figura, ali ovo je događaj za malu decu, za stariju decu, za najstariju decu. Jer ovde ima mnogo barova, restorana, stoni tenis, simulacija tenisa, razna fešta. Ovo je u stvari jedna velika žurka. Poznato je da Novak Đoković voli večernje termine na prvom Grand Slamu sezone. Time što je osvojio 10 titula, mnogo više nego bilo ko drugi u istoriji, on je to pravo i zaradio. Međutim, sada kada je domaći australijski teniser Alex de Minaur prošao u četvrto kolo, današnji večernji termin je prosleđen ljubitelju domaće publike, dok je Đoković na rasporedu bio od 1 sata i 30 minuta popodne. Đoković i Manarino sastajali su se 4 puta do sada. Novak Đoković je odlično otvorio ovaj meč. Čak šta više, Manarino nije uspeo da osvoji ni jedan gem u prva 2 seta. Tek u trećem setu se Manarino upisao na semafor. Ovaj meč se pokazao kao jedan od najubedljivijih Đokovićevih mečeva na turniru. Ono što ohrabruje je, kao što turnir odmeče i ulazi u završnu fazu, da je Novakova forma sve bolja. Novak Đoković se time plasirao u 14. četvrtfinale Australian Opena, pobedom od 6-0, 6-0 i 6-3. Svaki njegov meč smo gledali, ne samo sad, nego zadnjih 10 godina. A to znači vi ste regularni? Mi smo regularni, da. Super. A ovo su tvoje dvije kćerke? Ovo je moja kćerka, ovo je moja kuma. A dobro, kuma je kao i kćerke. Kao kćerke, da. Ali vi dolazite s mamom stalno? Da. Da, i sa kumom, jel? Da. Zašto dolazite? Jel volite da gledate Novaka? Volimo. Ja vjerujete da će ove godine da pobjedi? Da, osvojit će. Sigurno. Da. Ovde je reka ljudi, slivaju se srpske zastave, svi dolaze na ovaj centralni događaj i na centralni teren danas. Tako je, bre! Srbija! Nole, 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 nole. Ne baš ne stignem svaki put. Dobro, ne dođete, ali kod kuće... Omladina tjera da radim, ne mogu baš. Da, a jel od kuće pratite na televizoru? Obavezno, to obavezno. Da, je li Nole bolji igrač ili bolji Srbin? Ne može se to izvagati, sve ima pravu. Ne može mu se ni oduzeti ništa ni od igrača, ni kao čovjeka, kao Srbina. Kao što znate, cene karata su malo veće ovde, ali to nije sprečilo mnoge ljude u Melbourneu da dođu na centralni teren i na velike druge terene u Melbourne Parku. Naravno, nisu samo ljudi iz Australije ovde. Naročito sa severne hemisfere dolazi puno ljudi, jer je ovde leto, a tamo i kod vas je zima. Tako da imamo dosta ljudi iz Azije, vidimo dosta ljudi iz Francuske, iz Italije, čak i američki akcenat čujemo ovde. Ovde se bukvalno sjatio čitav svet. I Melbourne i Australija je takav grad i takva država gde živi dosta nacija, možda oko 200 različitih nacija. I to je ono upravo što možete da vidite na terenima otvorenog prvenstva Australije. Jedan veliki svet je ovde.